Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, mudah-mudahan sihat selalu, banyak wang, utang tak ada. Itu dia. Kita ada asam pedas kepala ikan debu. Ini dia nyam 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 nyam, memang sedap ni. Ini dia. Ada tahu masak kicap. Dengan tempe. Memang sedap ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai. Kena sensing dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ais kosong. Lega rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nasi tak boleh banyak-banyak sangat. Makan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Ini dia. Kita mulai kepala ni. Tangan mencuci tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil dia punya mata tu. Ini dia. Dia punya mata ni terpenggil. Ini dia satu. Nyam 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 nyam. Memang sedap. Kulit ni kenyal-kenyal. Macam kulit pari. Ini dia. Mata dia saya punya. Memang sedap. Okey. Yang dekat perut dia ni pun sedap. Ini dia. Memang sedap. Nyam 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 nyam. Memang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Ngirup kita ngirup. Memang sedap. Sedap sekali lagi. Okey. Memang sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.